wo ha bi ebeba no yetimi ahwe kwan ye de befa so ama ye ho etimi atoyen eya kaisa Sompa TV multi TV decoder no so no ye twa live ewo ho Sanso ena Sompa 93.1 Kumase eno so ahase ya na ye wa ye di dwumedie no ebro 20 other affiliate stations one of so fa ye dwumedie eno nti wode wani ekremu ewo sunyane a eye Sompa 98.9 Sompa 98.9 Sanso so ena enkranza one fire ho eye Sompa 90.7 Sompa 90.7 Brekwa na Fabia FM ewo enkranza one so fire na wenya yen so ewo wenchi ene nkwado eye ewiase FM na NJ FM ewo ejula Asta FM ene Ajenkwa FM ewo Techima ene Mpotemo na wode wani chemo brekuma eye Ketro FM Witness FM ewo Sehwidebiso Sansuna Radio Rainbow ewo Sehwidwaboso Success FM ewo Goso Abotan so one fire Sansuna Power FM ewo Enkran wode wani chemo ewo Takwa Dynamite FM Kenneth FM so ewo Takra de Kofodua Eastern FM enafe Okwo FM enso ewo Enkoko share ewo Facebook Sompa 93.1 Sompa 93.1 and NASA Sompa TV Ghana 21st Clinic Sciatica Research and Treatment Center Ninyina no Facebook YouTube hono Sompa TV and NASA 21st TV www.sompaonline.com and semnina no wetie ediafa online so ene ye will be chere entitime chuku na etie ye Dr. Eric Mafo wadaroma ewie ye be mo wakwaba mejo so megidi so onwe ye pa ba sha na me ho pata de na efe pa bo sha na ebo no so ye kama Mrs. onwe ye de pa so no ho ye 21st fo nyina obia so ho ye ye danyame ase me get asia fo nyina ka echire afieje wakode me do wapom te say ne nyame adome ho ye pa enen so ho ye fe pa me ba no so ko ne pink ai we lady style no afieje wakode eno no doc yate ne nkan wi ayama na kwa aba no ye beko ye topic ne so na before that said ye da ne da ye no yenko afieje wakode enkita asia fo nyina ka echire ehwo na won fa pom de kase no ema ye tew yabesa aba na dwumedie no de aka ne nyina yetimi de atoa so afia yenkoi ohini remeda se mame nchietiefo mo magebre ehwe healing point tell Sompa TV na omo tie on Sompa 93.1 FM and afi other affiliate stations ni nyina apomden kase emre na edru so yapomden nsema ekotwi kobre miner maso ne so amde ba be som ena wie na nsem no de obetine kase mu bi enie Dr. Ama Bene or de to Ghana mampani enim say sickle cell yade a as if na atiti ye parent obese say omo nani enku yade no ho e wo man mu san so ena Emmanuel Yawuli so edefutu sem ekwa ma yen say aduane ayeto no monten so di no e wo say ye ma yani eku aduane no ho ye hwe tibia aduane ni wom ne ba bi eton aduane nansa ne ato aduane no edi won sem foforo mu so ena Patrick Japan so defutu sem ekwa ma yen say sasabi obi eyen sadwiam anase ofanu boni a ene kwanse yi na yepemu abusua wei ene apomuden sem a editie ne di hye nam de ba be sommo ene awie e wo Sompa 93.1 FM ena afi Sompa TV so bi amagebre ewisa kase di ama wo medin afia eji wakode afi kase ne nchechemu ene kwanchefo a Ghana Institute of Clinical Genetics ano Dr. Ama Bena Kwesikuma odini juma ewo Kolebu Aban Sabia ode atoma panyi na ma dan kwefado ene wo mo nsem obi o ma no du bunu mu se so obepie mu ewo Kolebu Aban Sabia bia ya wo hwe sickle cell me cha wotutuo ya de eyade ne ma enkoye wo hokra so ya afu obi ba honom so ba beja hwa omuni wards krampa omode ya afu eto sanso so ene du weekends nso a omuni omanfo krampa mbehwe ayarefue we akoya atete sempa sanso no mo sanso eni akane a mo de be nhwehwemu ahwe yade no se de ekọ wonipa no nipadua mu osi we ayade e ha adwen into obesro mampanyi na nado danko akufa do se obeye do betimi bia na wape akane ene niema ebebo ama ayarehwe ne ayaresa ensem akoso yepa e wakolebu aban ayaresa bia ne titiru eni bia ya yehwe anwotutuo yade
or the sansem way to jaw brana ye kai world sickle cell day and our name some chop for to common on the sansemi etuja one sem from so and I Emmanuel Yauli or no and a sharp some so or no flamantamu or no so ede to ye name say baby I third diane a dear was here my niku ye near shet te biano nipa na oto aduane no kra na I was here hwese o se fatase eto na aduane ni bia na okoto aduane wo ba bia obi wo no ma sika nipa na tete aduane no ne nsa o de tete aduane sansa kro na no de gigiska o si we emwa ma pomuden ensam enkoso enti ama ye ni enkuhu ye pa ebra na oni ensam kirofo etwetwe nkomo ewo Rainbow Radio so eno de sansem we etuja na enum no na ochirem se waye health screening e de ama wo mo tonton nuane wo montene so na oye wieye no onya nipa 3000 na o hyebo se bosumi bia obeye de obetimi bia se obeye health screening e de hwehwe na afi wanante montene so wo hoye mpotam ho no ma hwehwe se baabi eton aduane ne ho dini se o se nipa gina hoto aduane ana ebi se aduane eyade edi ko aduane o se de betimi aye bia se ye be di aduane papa se ne be yenkofa oha bia emfa emreyen won sem fufro mu so na afi no Dr. Patrick Japan ono so e de etuja na sa papa yi ono na yensia na mu ema Education and Prevention Department of the Narcotic Control omo mo hwe no bone so e na o de futu sem e kwa ma yensem sesabi obi ayensadwam anase ofa no bone a ena kire sesabi sa nipa no nka nipa ho se obi no monsa ewom se bi wa draw na no draw ne nsa oya ne tibia no eya na kwa koye bibia ho de na so ni kwan se ye de nsa point no wo kwa na se oba ye twetwe ye ho ye pese obeben ye o ka asem krampa ye ndi ntuma busua hia kra ye mfre no se no enye enti se ye hu obi e wo sa tibia ne mu a e wo se ye twe ben no krokro no ne ye pem wo e be fa so de aboa sa nipa ne se ne be ya obetimi afri sa ohaw yi mu na ni kwan se ye na yipemu sa so nka nipa ho mpese o de ukuru akura be mananu mso ni de keka ho o se enye enti ye ntwe ho emfi sa suban boni ho ebro ne yensem twofo kwabna Japan etwetwe nkomo e na o de sansem we atudwa efi se na o kyerɛkyerɛ afa kwan a ye be fa so ati ye ho afri no bone ensem ho abra na ye di World Drug Day celebration eye June busumi ne da to so aduonu ensia mu eno nti na nam so ema Yewra Patrick Japan de futu semi ekoma yen abusua kase no esi mi ameje bre edebe som wo medin afia eje wa kode obetimi afrem ketisia for catchery ohene yiri maami akua yeboa esiama otwa de aka eso madam nyina asiama moniti ni sha enyado afia je wo akode nketesia fo nyina ka akire ena yete ne nkane yedana se papa ya fe yenko Dr. Eric Mafo enchen ne ne no enkonkotwetwe enkomo Dr. Yamo akwa babi pastor mejo so yo ena yese ye treat eye menstrual pain and menstrual cramps said ya motems ne ya na mo kan dysmenorrhea and ene no na ye kan na wadaroma se ye kase dysmenorrhea cramp na wadaroma no ya na eye den ba before that yenko menstruation se menstruation kasa no eno ye de ba de kan ekiresen okay enti na no ye nkomodie bebre na befa ye nuama mo ho ne ye maame ana se obi a oba bia na ontwa bra na ogusu ebu ne nsa no na ye nkomotwetwe ne bebre na ebekọ ama wo okay na se ye ka se mensisa na ye num se oba bia no ebosumi bia no ewo se utimi ye de ebu wonsa na se emoja na efri oba wase eba no na ye kan se ye menstruation na se bia o menses na eno no eye abra se awodie no bosumi bia no awodie na nkasa no emu etwetwe aha esan se nyinsen bosumi bia na awodie na nkasa prepare ne ho for nyinsen okay enti se enhia obema ho nso bia na ewo se awodie ni maye den esan etwetwe na ene enkwamo bi a ewo wo awodie ni mu no eno na eba asemoja ema bosumi bia no ye den yehu na se ye nkosua nso a na oba ni nkosua nso enhia ebema ho nso bia no ni nyina nso efra na eshede off eba asmenses nti na ye kan se every month bia no se endometrial line no eshede offer se moja no ena yehu as
menses. Endometrial lining. And on I say last week was it last 2 weeks? Yeah, can was say I say KTBS ya wodi no. No ni idea etimi ma oba nkasa etimi fa nyinsen. Okay. Nti won say empempi na ya na ye kan say obi ho ade ohun ya say ni nkosu aye ni tubes eye. Nti no no say okwan bia ni hu anase bibia ni ho kwan say wo say wontimi nya den wo. By cancer say endometrial lining enu na ye ketan kasa na say wo awodie nim na eno na other hormones etimi ye den eboa estrogen ni progesterone no etimi eboa na ye very thick enti say sade we krampo no ase nyinsen ba obetimi enya miscarriage ebetimi adu nyinsen betimi asay because no na eba ba be hodi nyinsen na nkasa na etimi ye de enyi ababe ye oba. Okay. Yeah, that's it. Now, if you call dysmenorrhea, no, you say the menstruation, no, what track and bintina, and they at not say about the community, and also so no, send a yana is it here, what that Roman interest in anything. I think last week, you know, idea kakemna ya kase baby be who tightis. And as if be who test, no, it means a inflammation. TIS and TITIS. Okay. For inflammation. Now in health, you know, baby I will be who this. Standing for a pain and I say difficult. Okay. Into no and yen word and ankasa ya fano ye cheche mukakra. Yes, ye wo dysmenorrhea. Into this, no, standing for pain. Okay. And menorrhea no so a technical term and as a medical term dema for menstruation. Oh, okay. Inti we know menorrhea no stand for what menstruation. Okay. And as I say oba ebu nensa no ne kind of menorrhea. Okay. Inti dysmenorrhea na say difficulty in menstruation. Okay. Inti you can say dysmenorrhea say oba obu nensa or te yaw. Okay. Okay. And you know, in all nankasi cancer and sebua a day yawe de eba. And he say eba so be or no ma or no say a normal. Okay. But ye quenim no ye be who say and you'll be I was a woon say almost say war bakum me no me and sebi or ma wit me boons out with me yawo kakrabi. But koye said they now can say Abibia no na ya befasi edwa calendar na mema no de omo kwatu so mi akatua na ya say hu edeba we no ma omo wo say yare we a ye be kan ho asem very painful pa ti say obi ho no ma say bosomi na nkasa baba beso a na ne ye man kasa ya da hihye no enti under normal circumstances the ni kwan se oba wo bu nsa wote ya obia there be under normal circumstances ne de eni kwan se wo se wote ya ti na me kan se e wo mu ayemfa ne se bia afe bia wo ho no but wo ya wo ne kra na nya de a e wo se ebro so bebre se ebro so be won se obu abosumi bi wo ho ma won se na wo nya ya wo kakra bi e wo but a free or subsequent ones never banny beyond oh hwe. Okay. Because no on that month muna kasano hormonal imbalances be beti me ade aba. Okay. Because as time moves on I kon ye be hu say hormone e say ya we nyina ade eba. Okay. And you know no na at times you know say etimi ye altered kakra with 1 month you know utimi nya e be a slight pain bi. Okay. But say wo yo bi a wo de bosumi bia ana say just say acha na bese busumi mienu bia no ote yawa na we na say dysmenorrhea aye kan ho asem no. Okay. Ebusia for fe na wadom yen a ha ye Sompa 93.1 kasafidie so healing point dwumedie e na wasogo so aye de ma wo no Dr. Eric Mafo Dr. Panyaya wo free 21st clinic sciatica expert for ho e na nyankopon aye adoma obeka yen sai na de ye twetwe ho nkomo no e ye menstrual pain and say menstrual cramps and dysmenorrhea e na ye guso aye twetwe ho nkomo no me ankasa me ba ko ba jesse sempremo bema
obedo no so ewo TV ho no na e twa ye ne a ohu mi TV no so fefe sa na doctor so anymore bright e feje wa akode so shine wo so no na doc sa wo ya wo ayete no wo ye nsebo mu ye wo mu ahodo broni be kan se types no ye wo bi ho ye wo mu ahoro mienu okay ye wo primary dysmenorrhea ana se ye wo primary menstrual pain ana cramps okay and ye wo secondary menstrual pain okay ana se cramps no okay enti ye wo mu nchichemu mienu okay na se ye kan se primary aspect na eno no ye omo a yawo na nka so omo fa yawo no right from say omo bebu omo nsa no omo sha se ebu omo nsa na se da edikan ya odi ibu ne nsa omo sha right from bra e bia wasi ne maba wa bremu a teenage na wadu teenage age na wo fa ne nsa bu na obi dikan say yemfa ne se bia wadi we are 14 years 15 years e da edikan de edikan na o sha se hu ni moja kra no ana de edikan na oba be sha se abu ne nsa kra no no ena ye kan say eno no ye primary dysmenorrhea enti no mo no yawo no o sha se ya o she ne bras ya pepe na yawo no sha se na ye kan say eya na eno no enye yare na say o ye say nipa na omode no ano ye dempa ye omode no bi ho no meba it may be 24 hours to 48 hours before cry and son na wa sha say obu ne nsa nti emfa ne say bia say Monday na oba no bebu ne nsa ya no be sha say every ene and ebetimi aba na ade achi ade sen na ekọ ya no ekọ anim to the extent say onipa no kra na ya den kra mpo say bi obetimi kra mpo apeja ni mu propane before menstruation and you know once a cancer pin no start here then it aggravate into a bekwa nimu sa until say bi onipa no obebu ne inside then awie na ye cancer say wo de chance ya na say wo wuchima buo mu na wo chance say wo hu sa de we ya primary dysmenorrhea na eno ne ye cancer enye yare bia na say e ban so a obetimi achia and say ubetime di ananti a very difficult say ubetime anya solution because all pan we draw yes all pan we draw and the ebetime kakra aboa wa e bia awo mu and say bia okọ enim no the more na mfan say wo ne be ma edi enhyiamu na no etime ma say ya no ye the eba form if I try fe no wedi 14 a yen kase kofa be ma sese doctor so be cry hold the be 18 but say wunya ya na o de ya na watwentwen so ama na konenim kaka systematic social menim doctor say primary one primary one just say wafa be ma akọ na nim ansa kakra ana say wa wo awi ansa nti yemfa be ma asem na ento ho school fees no ya wo dia na yenko say wa wo dia nti na oba wo wie na say o menstrual pain na etimi free ho the year can ankasa ne say ade ankasa me de menstrual pain ankasa by your hormones be a friend prostaglandins this prostaglandins no enti na year can say with the primary aspect say wo on the primary dysmenorrhea no say obi dada say wo dra ana o we take care draw na and say o transfer bebre na fa painkillers e be do me bi no bon say na o be abuse drug no then we say a lot of painkillers and so be ma gastric ulcer enti no say bebre o honma because ne say o muntimi be pain enti no akwa say painkiller akwa yo madamfo and the more now you take in more painkillers and so obewie na and they will getting ulcer you know now you can say this woman ankasa na etimi regulate and the say prostaglandins and no na e dey say pain ba na you can say no na ankasa no ewo oba na wodie mu na ne juma say hormone din say eno na e contract eno na e moa awodie no na etime san relax awodie no enti eno ne boa for say we na be contraction and a realization and I say oba so kwa wo so a eno so na etime ye da boa e ma awodie na no etime ye da ebie na omo dysmenorrhea ya ankasa no e kire say omo wo
the levels of prostaglandins no very high. They say a dose no bebre anaso ya eno and at times no a dipin na nkasa de eba. Okay. Now say back to your question no say owa we ankasa ye wo receptors ankasa wo ho. Nti na ye kan say wono madra entimi nya den ensolve. Okay. But say unya wo receptors na ankasa na kwa say omano no ba bia hormones no epiepie free wo awodie. Receptors na ye den ya. Receptors na ye say on say awodie ni mo no baby a say hormones ne be den ebe pie free no site na on pie free no. Okay. E ho ne receptors no. Okay. But say unya wo because in say uterus no etimi ye enlarge pa no before ansana. Yes, emu ye kese ansana akola no etimi ya den abanti no. Eno no wo be wawie no lose a lot of prostaglandin receptors no baby a hormones na nkasa de APA free ba no oba wawie no lose bi. Okay. It already no say we lose bi automatically adene dawson and I say bia de free so enti obia na owo dysmenorrhea bia no be dia dance say owo wie ye no ekọ without no medication. Okay. Enti eno ne ade enti ne kan say wo awo mu any idea betima ma permanent solution. Okay. And you also be on maybe obetimi akọ hospital or dysmenorrhea every month bia no. Then I just go hospital every month I just say admit no. And you won't say doctor ope wasem no obeka che o say bia say uyo bia wonfie ne bia ekọ animo obetimi am advice krampo say ye den won tem. Because a won tema that's the only solution and can say betimi den aboa. So one nyine so na bia wo kunu nta mewa and na be ka say ne be man koda no. So betimi so ne be man so so den ada. Because the can say and also no say on the other side no say only be man so dance so mostly na nkasa ne ye wo hormones ankasa no so release oxytocin ni dopamine hormones no. Eno na no so release na eno no eboa etimi alleviate pain ankasa. Eyi ya free ho. Enti un say yemfa ne say be mati ye ne ya na say we no onya ne oba e di ahia mpenati yare no ekofo mana say ko. Oh really? Emema ni adanse. With a personal experience. Na we do go for ba say be man so ti ya ne ya we do wa ba o ya be mama misa. Na say onya ne yire. Ye betro we no. Onya ne yire nufu ase edini titu ana ase na yire nufu ntem edini titu a eya na ema yawo ayiti ade ne nyina akwa no so yampa na se ema na relaxation bi wona dream say wonya stress a on say one thing is say ade na nkasa no on say ye wadwen before no kran say bia wo ne oba kran na se be ma bedi ehyem no wadwen enti ye kan say before na obeye sa kran no already na nkasa no we hormones ankasa release. Okay. Ye was say efa say oba ne be ma ehyem die no ye wo we no hormones ankasa release a medical kan ho dopamine and ye wo endorphins and ye san wo oxytocin eno no wo man mu more ba ye me man ankasa dopamine ne endorphins no release more and eno ne ye kan say ye sex hormone. Enti before no kra na wadwen be koso na ankasa na di kan ankasa atrigger wadwen mu na ankasa na part of the brain ankasa hypothalamus no eno ankasa na release say hormones nyina. Enti won say na me kan say shenu so say bi ase oba be ma say wonum oba nufu ano a wo hormone ankasa ye den release and asakola so enum because oba obema no unum oba nufu ano a eno ni release sex hormone ankasa and as akola no so num ne maame no same nufu na ano a eno so release in another hormone eno say friend prolactin into eno de eye nufu nso na ye den eba and we no won so panyimu no so no eno so another hormone ebeboa so that you have excitement akono na pabo sana mu akono no koso ntina sa wo ba no mu wa wonte akono nte wo ho nya wo no kono bia na gese omo mo ho yo mo de pa ya oba bi se ne ba no na na ho ye ni nyinya na se no one repeal ba ne ba no so ye ba mu ya asem nti o ma empanyimfo bi na bete akola no efri ne ho kakransa ekoso pa na obi wo ho ana minim se sa yi na ya na e wo ho a wa doctor maame no na osene ba wanya 2 to 3 years oso onum na especially so yesa o kana o da bi eno ne de normal de tie ne say on say ye fa say lactation no
from day one up to yemfa say be 2 years. 2 years, okay. After 2 years na so breast milk be intimi produce bio. Okay. Enti by that time na kola na nkasa or no trigger sex hormone rather than say yemfa say prolactin no. But akola na nkasa de bibia but on that time no say akola nya develop teeth pe. Then chances ne say when a prolactin hormone no anka say ekɔ form then other hormones na anka say sex hormone no na release more. Okay. It is akola ni develop sene dia into who say the wokan ebeye den say be from birth now up to 6 months 8 months e be ekɔ 1 year no obetimi asase experience the wokan but after 1 year e ko bia no obetimi asase experience that because no na anka sa no otwinufo ne kra na anufu so bi enya de ema form so enti after 6 months no the level of in fact the hormone prolactin hormones no it reduces. That's what say. Better na afi the atimia trigger other hormones no, which is the endorphins no. Okay. Yes. Okay. Yo. School fees. Kan no tum wo ho wale. Baby ayadro na yempanyimfo awurade. Doc, enti na wo say ebi wo ho a be man tie ne ya. Yeah. Na ode onya oba na ase ne ho kani ene no ehia mu e wo mpemu a. Yeah. Ti ade ni nyina bayira. Ni nyina. Wow. Say bebre na we no and American say bebre na bit ma testify. Because one thing is anything you can say obu obeka say be a how. You can say sex hormone no wo dopamine no release no it alleviate pain ankasa. Okay. What you say alleviate pain. It is nya alleviate pain na afi de ama when onipadua ni nyina etimi ade relax. Okay. Enu nti na bia after sex cry no utimi de enya enough sleep. Utimi cry put that cry more crashing within a very short hour. Enti be me be okwa na yire ho osim pa cho ma moja duro ni bedu. Owie ye the dana manada. Enti no that is the when find physiology which is it alleviate what pain. Okay. Enti anu netimi ma yedi ya so. It is bia so nipa ne wo any pain bia na and especially with the headache na I didn't say betimi a resolve pain no. Emma Mutia Sompa 93.1. Ye catch you almost say ukunu ni tia ne ya anasa oti ya ubi ewo ni pedue mu a Dr. Eric Mafu wa ben da bia me se wa hye wa kwadale wonim de ewo ayaresa ne ayahwem ose ma ukunu no ene wo nhia wo mpem saa ya wo ni nyina bekọ na sebi sika na enka de bekọ akoto edro no madam wo waste sika ne time o kwakola no na nka akwa ho ka betimi abọ eye simple and short we no eye fa ye mawapo eye healing point dwumedie so nko a e na abenya saa kasa we say eni saa nimdie we say doc yenko secondary one no say secondary o say your types no primary one and then the secondary one ye who primary one no yenko secondary one and also so saying na ya na etie wadarama. Okay enti ye kan say se wunya shase se wubu nsa wie obu o mo shase bu ne nsa onte ya obi a afi de mre ko nanim no edru bosome na afi de wa shase ete ya. Okay. Ebia mabum nsa be say 2 to 3 years me okay afi de after 3 years eko 4 years na no na afi de ubu nsa o shase se wo te ya. Okay. Eno ne ye friend no secondary dysmenorrhea and ye kan say eno ne de yare. Okay. Yare bebre a ye bebobo so a ede ye den eba. Enti se wo ho no mo na se afi de wo sha ati se ubu nsa no na ya obi enim but emre kwa nimu na no ubu nsa afi de ubu nsa na ede ya o eba eno no ye yare bi eba bebobo so that say wo se utimi ye de tu anamo. Enti normal yare ba kwa ye bedi kan boss ye fibroid. Okay. Enti obi a na mfa so wo fibroid no eye ade a se o betimi de we ne betimi de ya wankasa ye de aba wonsa buo mu ankasa. Okay. Esan se eba sa na because se yemfa fibroid no ewo wo awodie nu nti no entimi nya de emboa ma awodie na ankasa entimi entwetwere ne ho ankasa yie. Okay. Enti afi de eba sa na e de irregular contractions ankasa na ebeba ha wa na
wawodie no fire the M1 itime relax ansa ne muja na ye den aba no because of that you know eno nso itime ya de itime trigger pain pa okay it is wo fibroid no so ebetimi ama wo fichi ko mo ya den ayeden ana say yawo awo ena we no ye wo condition bi nso a friend endometriosis okay endometriosis eno se na ye ka say endometrial line na ewo awodie mu no obi dia ankasa no enkwamo ani bitimi kofo me bi ankasa bia ewo na ni nkosua mu anase bia ni tubes ni mu okay se basa na se no so happen a etime de say pin we ankasa na eba okay nti ye kan se bi obi nso a watwa scan na ye se bia endometriosis nso eno nso ya de nso a etime nso de say ohaw ye de eba na ye wo o man ankasa wo the pelvic inflammatory diseases nti we no bi a owo enamu yare bia no we no akwakoye kwankro unse na obi ho no obetime anya enamu yare inse so obekọ hospital ma yetime ya de treat no ono madu na the most painful aspect ne say one of best 3 days na wa hu say ya oni nyina de kono na wajan no on to aso bi enti at the end of the day na be ma complication na de how bi atimi aba awudie nim say e ba san so awutimi nso ti ya enso wa fiche komu enti ye kan say bi a pelvic inflammatory disease as a result of infection enso no eno nso timi ma o ti ya pa ewo wa fiche komu ana say bi a wo menses mo ena we na eno nso free ho no nso a ye be kan say ye wo nipa bi ho no so mo anfa so mo we no irregular menses okay obi ho no ma ha se ne menses no ensisi ye esesa days no ebi wo ma bon se na so ati obi wa 5 days crabo na about 2 days and as about 3 days and obi on so a otimi nya delay menses ne menses no date anka wosanka be ba ko bon se na delay na 1 week and as 2 weeks bi crabo abeto so se eno na ba san so eno no so timi di pain anka sa ye den eba okay because eno ni nya happen pepepe wo ye emfa prostaglandins na ye kan wasem no ebe kosoro okay and say cause so be constricting with blood vessels no then after the ma awodie no air contracting more and the more na awodie no so contracting more no so na e the pain and kasa ye den eba okay enti we ni other causes and say yare a ebetimi aboso kakra say no so say wo wa ebetimi so am wanya say afichikomu yawe okay Dr. Rick Malfoni ene no twetwe nkomo efa menstrual pains ehu no na ko Facebook ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 at 21st Clinic ana Sciatica Research and Treatment Center ho nyina no obosha wo search engine ma Facebook a obeka chie live ho YouTube no Sompa TV ana 21st TV mo amajoni ye nyina yedamo ase nana hema sapon kan ye ho Abasa Garia enso kan ye ho Felix Opon ene nana Kwame nana Yauche ene wo mo maka nyina nso yedamo ase nana Kwame mu nyina mo kan ye ho a mo hwe dwumedie ene afofra ka brepem no ye bekenka messages kakra ya mode ebeba no na doc ye misawo ya na obi wo ho a obu ne nsa ya to din bi krampo say eni dane eno no ya na de na ma ne ba because obi wo ho a ne de no obi sisi ya ne ya menstruation mu no obi menstruate obu ne nsa wotimi etese ne sisi mu ankasa ne ya opa aginem obi nso de wo ho a ejina ne silim obi nso wo ho a ejina ne nufum obehu se o menstruate pena no nufo no ahyehye na ano no ye ne yan kasa tesenti o baketo akrampa bia wo no mo no a na eno akwa ya se du sa bre na ontimi ma ne ba no krampo no eya na ye how bebre sa ne ma we say mu nyina no ye behu no first one ya types no primary one and as secondary one mu ne ye behu na ni dane no so de ben na e de na ya na kofa sa ya den ne ba ma ye bubu fa so sa no okay enti we ne yan kan say say no ma we nyina fancy be hu no obehu no wo ni nyina mu okay whether being primary and as fancy secondary no obehu say no ma ni nyina but with the primary no be mo hu say ebia yare bia nye yare bia e mo ye mi hormones na ekosoro okay ma e de say ya no ye de eba okay na we no so no the secondary no so be mo hu say na ya ni ho
but emre kwa nimu kakra na de say yaw na ya den aba okay ba sin sunsanso no de obia de owo under primary aspect no betimi ade enya na de ono so wo with the secondary dysmenorrhea no so betimi enya okay sunsanso a wo kan nyina na normal de yen kan say ede yaw na nkasa e de ban say on say eya na dodo na no yaw no ewo wo ayase okay eya na obu abon say na yase ni timi we na ma se obetimi krampo atene ni mo na nkasa eya na eyeden na de etense say prostaglandins na ye kan ho asem no eno no eye homo ankasa eno ni timi eboa se ebe relax oba ankasa wo uterus no okay ene we no muscles na ankasa honam na ankasa wo ayase no na se edoso a na afi de se de anka normally se bi anka osanka etimi e contract kakra na e relax kakra no edoso a na afi de ama we emfa contractions no ejina so den entimi nya de enko form because e was say yetimi nya utimi nya normal hormone na nkasa prostaglandin utimi nya normal na entimi ye de balance na nkasa okay so that in America ne say obi o hon mind there once in your lifetime kan obetimi a menstruate a obetimi ate pain bi but enye da bia enti na say once in your lifetime say it me happen it means say or on that very month na nkasa prostaglandins no e release in excess and na say we no enkwamwa no ye de edoso enu nti na ma say yaw no ye de ejina so but ye kan say yaw no ejina so ni nyina ye enkwamwa ya nkasa eno no ewo wo awodiem na emu na eno no ni dwumadie ni sanka etimi ye de eboa nanka etimi relax nanka we no uterus no so etimi ye de emo akakra no adoso ema afedie eno a entimi ye de enjo okay but we bon say na day in and day out on contractions no de ekoso enti ye kan say enti ye kan say yaw no wo shase ni nyina na de echi a ade esen nyina no na yaw no ye de ekoso ye betu omo kosi say mra wa ye de wawie se wo wie pe na say awodie ni mu nyina ye de atwerɛtwerɛ okay se awodie ni mu nyina atwerɛtwerɛ wie pe then there was say enkwamwa yi nyina na say prostaglandins nyina ye kan ho asem no was say omo go back to their receptors for another month okay etu say yaw no nya bana say wo bu nsa ni wie pe na ekɔ enti omo besan go into their receptors baby a mfan say omo tena bre no omo besan kɔ na the following month na so you know ma samba said you omba be boaboa na awodie no nya betima den atwetwe na emu ja na ba okay enti emfa ne say enye this woman so a anka be ye den pa san ko ba nso no wo bohu se bi a emoja enso ye den efri wase ye den eba enti ye kan say no ni ade say dosun bebra eno ena ya na ede say eni danie ya ede yawa nkasa ye den eba oje won hu kra na enye yie no okay enti wumbe Samuel was said the doctor can no say na nije ho papa join wo Facebook ye da se na doc e de be na ya na esie wa ya se woni nti a obi wo ho a ne moja no wonya your friend is saying moja dodo asa obi de no edoso dodo obi nso de ne de no ma yan kan sa de na ya na esie a starting obi wo ho a wo ye no na ne menstruation no moja na nhada ma ba kire no obehu se wonya heavy flow and kasenti that obo your friend is saying party be cry just was the son home be me no me ensansa na ade atimi asa okay enti en kan say with there are some people who ankasa omo bleed heavily naturally un senti ne kan say esono obia ne the size of na awodi ana say ni uterus okay na esono obia so no say endometrial line na meka ho asem no esono obia so ne size okay na yemfa ne say yefa ankrem ye no de esi wo okay na yemfa ne say baako ensuo ayema ewom na baako nso ensuo sin de ewom okay na ne nyina na wo say ensuo nyina ye de etimi epie free say ankra yi mu ankasa na emu nyina etimi ye den empty okay enti no automatic an say baby e be hu say e be focus pa so ye ankra na ye den adoso no enti bebre ho no ankasa omo uterine line na ankasa etimi ye very taken
etimi ye take pa emutimi yedu na emutimi yedu a wo se ni nyina na mu nyina timi trɛtrɛ na wodie no mu san ɛda hɔ no begins with menstrual bleeding obi ho man ti se ehwe screen ne so na entun se bi wo hɔ no man kasa omo de na nkasa mu ye na ɛyɛ du etini nyina bɛyɛ da ɛbɛ trɛtrɛ na afɛ de ɛma we no ensa buona na se moja ne bebree den eba ano na etwa go Sompa TV ne so Facebook no me so ko na kwhwe ade Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV said de kwan a efa so ma emoja etimi babo so me boso me bia no awodie ne matwetwa doctor ka ho asem no na etwa go doctor Mpacha to aso ma ye na ye wo aside that ne so no aside say awodie ne no eye more taking na etwetwa no ye fan says obi anfa so wo fibroid okay. And so when we be bleeding more because at the end of the day, because of fibroid na woman ebema endometrial lining na say ebema bulky uterus. Okay. Nti ebema awodie ni ma ya ma. Na say be kese. Nti the more say mo ya ma wo se ni nyina mutimi ye den etwetwere. Okay. And no say san wo other condition bi won say friend of polyps. And so polyps and so akwa say a form of no so to say fibroid na but no ni bleeding. Etina no crampo na obun so more polyps no obu ho obun se obu ne nsa right best 2 weeks after pepepe obun se no asan hu se emoja asan ye den esan ba bio okay enti se ni nyina no se ye fan so wo polyps so a etimi ma emoja ye den when etu more anase wutimi ye den e bleed more enti we no ne nyoma ebetimi ama wetimi ye den e bleed more as compared to ebian fanso be only any other condition na ne endometrial line no when very normal na osan wo normal uterus no as compared to both from say na it happen okay na ebia me sha me nsebo na se no na mete yaw se bia nipa dodo na akrampo de ya na ema no ya ase ne yesisi na ya yete enkapa se ya afia meboa say ampa easy ya sibaya oya na osisi okay na view na ebi wa banso asa ebobo bi ebobo banana okay enti efia je wa kode enso so experience na ya je account ni nyina efo enti se obi wo ho a o sha ase no na nema enti sa ebia me for instance ebia na misisi ena ebia be kase be 2 days ana say 1 day bia mebu mi nsa ya na ebo me nkaye bo se misisi ya me yapa kan tete no nya na de me twabla eti e basa na wo hu se o menstruation echi no na ejai but obi nso de ho a ya no eba no afi obebu ni nsa wie no kura na still an wo sate ya no you say be about 2 days and san etwa obi nso de o say de wo say kan ya na ekoso nso no ne de na say de ekosoro no ye no de toto first ne ne na ihu na I say still a primary one but I say no so emu apagya no de na ya na ekoso sa enti on say bien kan ne say yen fan say dysmenorrhea ya kan ho asem age wise and so etime factor okay enti on say obi ho nso a emra wo shasi a obu ne nsa no te ya wo na but ekwa animu kakra no obon se na etimi a stop ya na sa brase okay normally the size of uterus na say awode no so factor okay on say even obi a crampo a obi a wawoda no na awode eni obi a on woda awode no we no different enyepe ena obi a wa shasi enso a obu ne nsa nso awode enso so ye different from obi a wabu ne nsa che kakra enti no say ye can say at the early 20s no enso ya de a utimi enya this pain kakra ba ekwanimu a na say bi asa wodie nu etimi e bai kakra then shenem so say once a wodie nu e bai kakra no this hormone anka prostaglandins no ne site no receptors na anka no etimi ye den elusu bi in the process nti wo nipa bi o mo sha ase na anka no na omo woda pin anka ye den e wo ho e na etimi ade a stop na on say ye wo bi o ho no mo ase eti se den kra na se unya umensesa ebi wo me betimi abo nka ye kakra obo ebi o ti se bia ne sisi ebi ava se bia ne ya obo ebi o ti pin na nka se bia ewo ne nufu mo obi on so timi nya bia back pain bi ni nyina na ye science anka sa kire wo se awode no de trechre ti sha se contract a eno na ma wo se referred pains no anka sa but omo anka so omo dysmenorrhea ya ankasa de omo yawo na ankasa no increase say
oba binya na ahyase okay. And the more na fe de ekwa nimu na pin no eye west but ye were normal signs of menstruation our baby timi ye den enya babu ene waist pain utimi nya kakra obi on so ene lower abdominal pain ubun se na ya se eye nya kakra eno ne wo ho but eno ne ye different from say dysmenorrhea eno ne ye yawa nkasa yawa untimi control ebi ho no ma age se bi a wo fadru ansa na nwa ya ato na ye wo bi ho kra na wo fadru still no en work because ebi ho no ma na wo fadru kra na e di pain ne beba form kakra bi ba hye ne so say receptors no is still there it is a drone nya aware of pepepe ya no betimi asan ya den asan akosoro abusia for Dr. Rick Mafone na twetwe nkomo no na ya beba fi aje wakọ de se bi won so na clot na yiba eno de na ya na ma na minim se e flow clotting bi ama bra wo bu nsem de na ya na e ma ne basan ye normally na ankasa no se ye fan se clotting no se wuhu at the early stage no se obi ho ma wa sha ase afi no wa sha ase ya obu ne nsa nti no de eyane is no order alarming obo ma fe no wa sha ase a obu ne nsa ankasa nti no how endometrial line no shed off no ebe kakra ansa na hormonal balance na ankasa timi na fe do timi anya normal flow na ankasa ba yem fa ne se bia wo obi a wa bu nsa akwa animu a na se ewomu a na se wuhu se sport bisa wo mu and then na baba be problem bia ebia fa se betimi awa wodie no ebetimi awo ovaries ne mu ana se bia hormones na ankasa na behave imbalance of hormones so timi ya da so about when the first clinic in timi hwewo ebusia for ya de brother aka no mamo na yetimi agyemadwen kyeremu susu ye ne mokosa ahodo ye ba doctor ebeyi ni nyina no na afa treatment and prevention no tew na wode atoa so number no ye 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 wadwen tra wo nso so ye ukosa bia no Mr. Fabra na yentimi angel so hello good afternoon Holly me pacho oko kafra ebusia for yen hwese e benya ne biem a hello good afternoon sir me pacho di ni baby a free me pacho ma ai where you nko from na yen kasa why my auntie also free yamfo yo sunya yamfo pacho yo really adaruma ipa program is kama na se doctor it is service we need school it is free netting na se ni na so na te bofo ya on fa twini kan ona o kara bofo na o twini yama ana bofo ndoso adaruma yo adamasi yo yanso yadase pa yamfo yadase Doc, if you know, be na tree na doso de brofo be mun so anam so ma try my best na ma hwese metimi o mun so mun ti tree yo hello good afternoon me pa cho di ni baby afre mami so friend root be kase free Ruben root pacho yentie pacho possible se be I know no can for that's the back. Jina baby ye na yente won kan ye twetwe si why FM Mr. Fair akwa no won no for na se wuta hello ye tie wo pa o se akwa no no for na se wutwa na no for so ne be careful no for na we be up no for no me pa enso ne be twa na se bia be da so aba kakra me pacho yate why hello good afternoon good afternoon acho dini baby afrefe
Okay, obo asempacho yankwe. That's all. That's only the doctor. Ne mention about 2 months. It's in 2 better months. Baby mother. Okay. What do you feel, Sempacho? They were 31. 41. 31. Okay, Mpacho. Obey you one, why? Okay. So what's some for fra can you tell? I'm a book. I wanted him. Okay. Ya bepe anop mesi bread ya mama ha BMY. Good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho dini baby of free. But you from me just because it's a flower. Joy is a flower Pacho yentio. Person beside doctor say, men short and no cannot. Someone start here, kakra. But this days, there's 3 months here, connect to me, the last time connect up me for that hospital. It's me, yes, I'm a drug crash first. And yes, I'm a be. Pacho, what do you say? But I'm 46 years. Okay, what will pay on? But I'm out for. Okay. Pacho, mate, doctor no bekasa why? You. Hello, good afternoon. Hello. Pacho, dini baby of free. Pacho, make us 59. A friend me, Amma. Sunya Pacho, yentio. Pacho, person me this doctor says. Me, no me shape here. Months no you see ma. 5 days no me keep into my answer. But one of me shape painted. One of me painting na. Nothing has to paint me the ma. This is me nya. Thank you for a group. You say yes, yeah, Drew. No. This is 20 years ago. I put my parents the same thing. Everyone can. If you don't see me, the doctor, say I ran out of things. What do you feel, Sempacho? We were thinking. What's that, the 20? Yeah, 2020. Dr. Beyiwano. I will say if I last corner they are coming in a modia for 0540 Maya 311311. Good afternoon, Catherine. Hello. Pacho, good afternoon. Afternoon. Mommy, baby, I'll free new day. And I say thank you to Christine Pacho until. But the thing is how the say. My man sister, I'm going to walk out of this thing. My man sister say, my tree, you got to make phone, so I need this to. I don't make kind. My man sister is Saturday now, then I just say, dear, make kind of bad 3 weeks, my friend. The man is my area, about that. The thing said, Dr. How do you? Okay. 3 weeks abantem dodo yate Dr. Beyiwano ye dey see how adaroma wa wo frey no for 0540 person on doctor ankasa kasa 0540 311 311 0540 311 311 mon frɛ sese de wo pɛ bia no doctor no bekasa na doc yanko Yanfo the end otufo ye nyina yetie but yeah on fanche ye de enti de be ni said the oka brofo na nya na ya try na ya sa kire mu abetwi na dia some words bi wo ho no ma intimi mfa mba twi sa be any twi like yeah was some words bi wo ho no ma especially hormone as all can a contract bi a contract ne de yate mo fanche ya Mr. Ofrefree and for yate ye bebo ye homodin se ye be ya femu de na entiase ya adwuma ye roots nse se ne nufu so no se wutwa kwada nufu so no wutwa na stella na wose bi eda so ba if you nufu mo ba se we no wutwa na enti ne kan se ya kwala na o num nufu na no eno na ma breast milk na nkasa ya de ba enti se wo akwala na se owo no pepe na so ama no anum nufu na no a enya dia se unufu na hyehye se dem kra na nufu so ni ntimi ye dem ma watwa no watwa na wie but edison ansa na nufu so na free nufu no mokola nufu so ni de eno de even
se unya stop se wo ya wadwen se o stop kra na wo makola ni nu for kra na within the shortest time pepe na was say etimi stop by stop here no bit ma complications okay because e bu bit nya breast engorgement ankasa e wo a onufu ni bit ma da ahu because when a basa nufu so ni bi da ewom and one stop se ahwase ne de ya na wutwa akola no for nufu no hihye ya na ya pa best some me fan say this ana kra fan say 1 week ne kakra na wo say timiga enti efiri ho kon 2 weeks no da so na nufu so ne sa e wo nufu mo no ne de na me kan say when at times no when eno ankasa won say bia unufu na ankasa ya da ahihye but one thing say hormone na trigger na ma we nufu so near the doors. Okay. The one thing says unya jaya na say we stop breastfeeding na and one kasa naturally na kasa it goes back on its own. Obo asen say bi wo 2-3 this Gladys so obo say bi wo bosumi mienu ko say bosumi miensa na ne menstruation no maaye. Ma ya wo no kra ho aye ya. It no there said all kind of problem. Okay. Ankasa dia wo say itimi hu the exact cause ankasa ma ne menses na ya the we no masa no. Then I hu kwanti omo dey say we no beat me about 21st clinic na itimi ahwe no. Afrawo de no sister Joyce. No Sister Joyce ne question no once me doctor as on way there. Okay, yenko sunya de no so Sister Joyce me we am afro. We say 5 days na ya oboninsa by do 20th bia na say ono so ote yaw. Yeah, what 20 years. No 20 years. And ne de ne ye clear sign ankasa of primary dysmenorrhea ankasa. Okay. Nti no de mostly no say bi o bi timi nya before kra ansana or menses na edaba. And I usually na ankasa no it me affect people once na make us mom at the age of 20s. Until some time na ankasa no ebeko. Okay. And Christine so eputo ja say 3 weeks bia na ba normal na say e ban tempo say ban tempo. Or counting na say 21 days dia okay. Okay. Say bia say da obi hu moja no. 21 days. Say 21 days. So 3 weeks is almost 21 days. 21 days. Into a man term sister Christine normal. Normal because you say from say menstrual cycle na from 21 day bia no of the day and fancy will be home or blood and echo bia no bit my de aba. And until normal munya irregular menses no. Obu ane de bit my aba day say need de bit my aba sinti. Uncounted that will be who no count na say 21 days and above there. Then it's okay. So Bobeka said 3 weeks, but Obe count to Caribbean 19 days and 20 days. Okay. But say 21 days and above there it's okay. Okay. Abusia for mutie and I am a doctor enwie nyame ya adomo a onwie kosan dodo na wo ho we ya made maje if you dey wakode kran so wo bebre me so me wo dodo na ebre ni sa me kasa wonya obebo ne tawo kasa mese nya kosan free mo bisa no enti ade bekwa akọwie next week God willing enti doctor besaba wa wanya kwan frɛ no we promise nyankopon ya adomo a by 1:30 ye be bie phone lines no na yetimi afa more calls ye pese ye gemo how no na ye so ano de mamonte no sesi asa won frɛ ye ne a frɛ 60540 311 311 0540 311 na doctor enewo enkasa 21st clinic the sciatica expert wonom and also dwumadie yasena wonom etimi pagya esi akonkon ema yetimi ede ebremo ye for happy birthday before say be my doctor can last word no emfa enkoma eye Piaro Mr. Owusu call National House of Chiefs or no and research department and omo head and Piaro wa woda papa Mr. Owusu no mama madam yo no sunyane eso mo do papa nyame pa and a womo extra mo srenyansa and nim die fri nyankopon twede ampon basa ya dom wo se enhye wo mafra dum ekwa adum no na ebeye emfasode efama wo no mebi nka o my Ghana any ewiase nyanti Piaro happy birthday to you my daughter
so ena yemfa happy birthday Emma eye mental God bless eko school ewo Twanse Senior High School wanya mfinhia ne dunsia 16 years no anda ena na eye wawoda wo maame Madam Doris one wo papa na mental say wonom esre nim die nyansan hunumu ya esiase ne entiase a esiase free trade ampo ho ena edema wo nyankopon entu anamonsi ye onya wo chem ene won katabo ba bia bekobia no nyankopon kanea eni wanim omoso omodo papa yenti no koso aya akrapa wo ye no edema wo no koso aya ne sana ebesi wo ye na esi wo kraye nyankopon enhra wo pimenta. God bless. Happy belated birthday to you. Ebusia for ye ko doctor wasemo etwato na ye ni enkanyambo a next week ye beseshia. Okay, I think say next week ye besia there na management ye do be sure na next week. Management ne prevention is treatment ne we know. Yeah, Rebecca say 21st clinic ye hwe yare bia. Okay. Apart from say bia sciatica woni no ye hwe yare bia any medical condition bia no pomode na timi tu anamo ebraya asye. Okay. Na yentimi so enhwe. Okay. Ebusia for 21st clinic ye chira kwan no ewo eye Kumase ehwa overseas afa radio nchen ho pe ena ubehu ye bomodin a nefa wani echire mu ewo sunwane eye regional hospital no ne hwe ni mu pe baby first gate no hwe ni mu opposite baby ATM ni se no eho ena ubehu ye sanso so ena wode wani echire oboase a eye court junction oboase court junction eho ena ubehu ye Kumase kwantempon no eso ho a na go so Success FM enchen ho pe na ye water chiman yade ye ne agenkwa FM no edi enhwani mu ewo eye sunwane kwantempon no eso what do I need chemu obrekuma Chris FM enchen ho ano wo be hu yen sanso na takwa Roman stores na say Roman stores no opposite na be ka so obom road tema enso obe hu ye wo hokofodua enso yade ye wo ho enkranza ene enkran domi sehwi dwabo so sehwi debi so ene enkan nyina mesraw fry 0540 311 311 0540 311 yes sorry so na ya catch us frey say see a doctor no betwetwe nkomo 0540 311 311 doctor ya das papa penya me yaduma dasene ye besa ehia na menstrual pain e hunhia me your benti yaje efie de wakode wa ha say kode ye ko Ohenere yebeda obi asam mo je brehwe me kwe mechia me sofo prophet Emmanuel akosi edu say okay ono eneda Emmanuel Pentecostal no ewo Bremen Brukut